Gasa iti biyak. Nasaya at mata nasapa ka simang pedyon. Makawawid akon kahit. Nagsapa ka ngamin asumsumrek, iso masapa akmat kababain mat kan ka pare. I-turn over ko kan kanday ito lagbok. Makamu ka na, narigat ti night duty. Narwama kon, di ka madanagan. Talya-talyawa mo't atiliklikodam. Narigatan. Di nakman butbut ngan. No makitam jay white lady, kidayam. Agtal na ka dita. Nagawid ka din amin nga empleyado? At dapay na udi. Di gayam ko ngay, nagawidan. Sino agayam mo? Ni Ma'am Lucy, si Kamat. Apay, si kalaang tigayam na? Oras siyak mo't Apay, kabkablaawan nakakadi iti good afternoon, June. Bye, see you tomorrow, June. Bye, June. Nag-sweet amang kabkablaaw kanyak ni Ma'am Lucy. Katuan, isulaang ti empleyado dito'y meat processing company aman nakigayam. Kan, naisam. Lucy, agawid akon. Mabati ka manan. Wan manang, umuna kayon. Kanayon akmat amaud-udi kat. Naladaw sa ita di ag-deliver iti karni Wan nga rod manang, iso amaladaw akmat nga agawid. Rumbeng ko mangamin nga adda kadwam amang check kadagita nga agsangpet a karne dita freezer. Nagkarimo ti management anayunan da ti empleyado da. Bareng Sige, inakon. Bye, Lucy. Bye, manang. See you tomorrow. Take care. Awan ganas ko ang mga nanang. Nabanugak namin. Kanayon latan akasta. Kasano asaan ka akumutong. Ay, ag-resign ka ni iti trabaho. Kat kasano tangay ang magatang dagiti maintenance mo nga agas. No ag-resign akon. Saan da kamot nga rod at tulungan dagiti kakabsat ko. Diyak nga rod kayat amarigrigatan ka akasta anak ko. Ano sa kunti kastoy at trabaho nanang? Aywan gayam, inton bigat. Nayunam jibalon ko. Tailakam ko di security guard mi agayim ko. Aywan Iso ka di dayjay, ti kun kunam naanos a security guard. Naanos damot amin kanyak nanang. Close ko laang ni John, tamanagisam, kano ibaon ko, mapanadagos. Sapay nagriga ti agbati no awan kadwak. Ni John ti mangal alalay kanyak, nanang. Good morning, John. Good morning to, ma'am. Saan kan agumatang iti pamigat mo? Kababain mat Ma'am Lucy. Imbalunan nakmanen. Sige kit din. Saan ka amadanagan? Ni mother ko tinangisagana iti dayta. Agyaman na ka, ma'am. Sige. Sumrag ako ni office. Nuadda ka sa pulam. Ibagam lang kanyak, ma'am. Apay asikala ang tik-ikan ni Ma'am Lucy iti makan. Sikan ati siyak. Madinsa. Si Kamat. Naira na laeng asyak ti kanayon ang naka-duty iti agsapa. Iso asyak ti mairanranod iti balon na. Una, anya nga rod. Kayat mo ka ding agsinno kata iti duty? Ay saan? Naragsaka ko iti duty. Sikan ti ag-duty, tagawid akmaten. Ay, makaturturog akon. Sa paam to ti umay Wen, masapak to nga umay. Di ka madanagan. Lucy, damagak man ka numanun atawan ngagtrab-trabaho ka dito akumpanya? 5 mo tinatawon Si Kangay, manang. Nabaybayagak ngam iti sika. 15 atawan ko dito Dito ka diti plan mo apag-retirean? Ay katuna, anya pa'y ngay. Mayat mat dito ikat. Napintas dagiti benefits. Si Kangay. Diyak amo no anya tigasat ko, manang. Ngam, stressful mat ngamin di trabaho dito Wen nga rod, nagrigat nga tati sumrek di tao nagtinagdadakkel a freezer amang check kadagiti karne. Naglamiis manang. Parpartakak ti ag-check tapno sa anak amalamiisan. Kasapulan tinaan-anay a panagannad. Wen manang, pudno dayta. Imbagkan ka
nakalima ka atawanan. Dagiti daddo maasinukatam, may salaeng atawan, nagresign dan tanauma da adagos. Kasta ka di, manang? Narigat ti trabahom, Lucy. Medyo delikado pa eh. Sa bagay, okay mo ti sweldo dito eh. Isungan anong sakun Pudno takunam, nang rona ita, narigat ti agbirok iti trabaho. Jun, apay anak kadumog ka? Medyo maditirik nak, ma'am. Diyak ko mag-duty ita. Ngam impilit ko laeng. Ada agas ko diti bag ko, mabit lang Ane, saanin, ma'am? Adoy, awatan mo ting kagtumar. Kababain mat, ma'am. Sige kit din. Agyaman nak, ma'am. Sapay ko, ma. Tamaimbaga nak adagos. Ada pa'y gayang vitamins ko dito eh. Idadgon kan ka. Nagsingpat ka talaga, Ma'am Lucy. Talaga aman nakigayam ka. O sige, umuna akong nga agawid. Bye, Jun. See you tomorrow. Bye, Ma'am Lucy. Pasensya kan, Jun. Naladawak kita nga imay. Si Kamet. Kunam ngagsakit jay bibi, oh. Wen nga rod. Intaray mi iya ospital idirabi, tag-kumbulsyon maten. Ay, narigat ti kasta. Mangkita ka man kit din o asino ti mabali na pagutangan. Narigat ti umutang ita apanawan. Adamin interes na no umutang ka. Pudno day ta. Padasam ti mangibaga kinigayem ta. Ni Ma'am Lucy? Amo madagos Ay na, mabainak amang ibaga. Sikan Anya ko matikabayin mo. Nasingpat ni Ma'am Lucy. Tulungan nak amang ibaga. Ay na, saan mo unay arwaman dagita a security guard? Amangan no umabuso dakan ka. Taapay mo't. Kasano no saan da ka abayadan? Saan mo't siguro? Kasano no itarayan dati utang dakan ka? Nasisingpat dadagita. Ay na, iso alikliklikan dakdagita. Taamudaan na unget kan istrikto Kasta ka di? Mas close dakan ka. Tanaanos ka ngamin kadakwada. Gapukin ni Ma'am Lucy. Nairwar mi ni hospital ni baby. Nasayat man no kasta. Asaan kayon ang nagbayag iti ospital? Narigat ti agbayag iti hospital. Dakdakkel ti bayadan. Ay, uwan gayam. Ada ka di pa ni Ma'am Lucy di taunag? Dapay Kanayon mat amaudi nga agawid. Ay, mapan ko bayadan di utang ko kinkuha na. Agyaman akmeten. Agyaman na kita yung pabulod mo, ma'am. Dakkalabanag day jay. Awan ay nyaman na. Pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. At to'y gayam di interes di binulod ko, ma'am. Bay amon. Apay payla nga interesam ngay. Ma'am? Saanan? Si Kam? Ay, talaga anasingpat ka, ma'am. Agyaman na. Dasaya at asimmangpet kan, Lucy. Wana nang, kas gagangay na, nabanugak manan. Saan ka matulungan nga agluto? Kat, trabahok mo't at talaga ti agluto, anak ko. Nagadumot ng dagiti natang aginatang mo, nanang? Aywan gayam, saan ko aginatang dagitaan natang? Regalo day ta, jay gayem mo ka no. Sino agayem ko? Jay aglakla ko itinateng abakad di tapalingkay. Kanayon mo kano ngamin agulpien dagiti lako na. Kan ikikampay kano iti kwarta na. Wan, malagip ko na. Agyap aplaglaang daya iti sako. Kat maasyanakan ko na. Isungay ikak iti kwarta. Ado ti gagayem mo, tama nagtulong kapay ngamin, Lucy. Basit lang nga ba nagdayta nanang? Basta ada maitit ko, tumulong Good morning, Jun. Good morning, Ma'am Lucy. Nasapa ka ita Nagado nga minti deliveries ita. Wen, ma'am, nakitak dagiti nagdadakkel atrak. Ang mga numaladawak nga agawid inton madamdama. Ago overtime ka manen, ano kasta? Okay lang, dayta. Sige, panawan ka pa'y dito, oy. Sige, ma'am.
Umuna akmanan nga agawid, ah? Sige, manang. Mabati ka manan. Saan na bale, taadamot ni Jun akadwam. Wan, manang. Inton bigat tumanan nga agkikita tayo. Kat inton madamdama, inak-ag-check tita freezer kadagiti na i-deliver a frozen foods. O sige, bye, manang. Ay, na-check kon dagiti karne diti unag ti freezer. Ay, naglamis at talaga diti unag. Rumara kon. Talagang aglamin akon dito ay. Ay. Ha! Ni apay ngay. Ni, jakmat malukatan da ito read out the freezer. Lukatag. Babaan da ito kay card door lock. Saan latang aglukat? Ay, anya ti aramidag. Ay, matayak san diti unag. Jakmat karon na itugod di cellphone ko. Sapay, malamin akon. Jakon maibturan tinakaro alamis na diti unag ti freezer. Ay, naglamin. Ala, agawid kan pare. Siyak maten ti ag-duty. Agyaman aktasimang petkan. Adda ka di pa'y nabati di taunag? Ni Ma'am Lucy. Saan pa'y arimwar? Diyak pa'y mat nakita ang nagpakada. Iso asaan pa'y anagawid. Sumip nga ita na. Si Kamet, kasla saan ka anairuam. Kanayon mat amaud-udi ni Ma'am Lucy nga agaw-awid ah. Wen, ngam rumabiin. Mapan kuntulangan i-check inton madamdama. Sige, agawid akon. Kebilin ko kan ka ah. Jay white lady di talikod mo. Rugyan nakmanin na butbut ngan. Agawid kakit din. Ma'am Lucy! Ma'am! Nagawid ka din? Ma'am! Ha? At dapay lang dito'y bag na, dito'y tugaw na, dito'y office na. Kaya't nasa wine, saan pa'y nagawid ni Ma'am Lucy? Sa dino nga iti ayan na. Ma'am Lucy! Ma'am! Ha? EJ Freezer. Mapanak adagos EJ Freezer. Ha? Ma'am Lucy? Agyaman nak Jun. Tanay lukat mo na ito yung read of the freezer. Manunga oras kon ditoy. Umawag ak iti ambulansya. Taipanda kay di ospital. Ay, Lucy, anak ko. Kasta hunay tinerbius ko. Makaangas ka ka din, anak ko. Wananang, nabiyagak pa'y. Di na ka disangitan. Kunamat nga medyo imawag ka niya, kada ka dito yung ospital. Isumot lagayam nga ururayan ka, idirabi ingam awang ka. Naikulong kamot gayam, ija freezer. Wananang, ngam nakarwara kon, napigsa akon. Napakapsutan naklaang tanakaro tilamiis na iti unag. No kasta, makarwar ka diti ospital. Wananang, asino di imawag kanyak. Diyon kanumat tinagan na. Isuday dyan ibang bagakan kaagayam ko as security guard. Diyon tinagan na. Nalipata mo, nanang? Uwan gayam. Imbilin mo ka no nga ipakam mo na kanyak, tinapasamakan ka. Kat imbagam ka no, asaan na ka madanagan, tanatalgan ti kasasaad mo. Ngamay na anak ko, ay. Saan ka karot nga agsangitin at agawid tananang? Ay, anak ko, nagdanag ak ngarot ka. Ay na, kasta unay ti danag ko itinaamuak na ikulong ka di tadakkel a freezer. Diyak nakaturog idirabi. Kunak nga rod no kanibusan akon. Ni Jun ti kunam anang lukat ije freezer? Wan manang, imbaglakit di tanag routine inspection. Kat nakita na jibag kan gamit ko dito'y office. Nasaya at man, tanapanunot na alukatan je freezer. Diyak pa'y nakapag-thank you kan ni Jun. Ay, mabainak nga rod. Ngamin, numaditi aldaw ko. Pasaray ko silapak dagita security guard.
Apay ngamin mo't. Amumat kanya ko no sumruak. Maamiris mo itanti kinapatagda. Nasisingpat dagita. Saan mo arumbang ako silapan? Manipod ita. Say-saya ate kon ti makilangan kadakwada. Tuladak man mo ti style mo. Amangan no isudan tumot ti mangisalakan itibiyag ko. True, manang. Agbalinda a life savior mo. Kaya't ko ti agyaman kan ka, iti panangisalbar mo iti biyag ko, John. Anyalakit din na mamaya. Awan anyaman na dayjay. Apay ana panunot mo alokatan ye freezer. Idinto ta saan mat apasat day ta ti trabaho. Ma'am, iti 5 taon kong agtrab-trabaho, narwama kon iti inaldaw apan ang kablaaw yo kanyak iti good morning. Ken bye, see you tomorrow, no agaw awid kan. Malagip ko asaan ka nag-see you tomorrow kanyak. Idinto ta nasip ngeta ni di admin office. Nagsuspitsa akon, idi nakita dagiti gamit mo di lamisahan mo. Kasta ka di, John. Agyaman ak unay. Gapukan ka. Naisalbar ti biyag ko. Thank you so much. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.